Yo, wa ba brada bi to be ni. Nkenya keji wa shan we ke abolo ba ke ta ja ke yele wo na ngbra mi tron wa ke yo yele wa fo to aha le lo ni bi na ya shan egbenta na no ni wo na no na ke fi o ingredients na shan si bi na ke no na ke ho wa ke ho alo wa fi alo ashi ni wo bi ane ni ma ga lo ba wa ba shan na kan ni e ga gbe ne wo ba bi le wo ye sen ko aha nu wo ni di sen ye tru mi mo bi ane wo ka ba je bi ne ni wo ke ya e ko Wo mo ni obi o question age mi na o man ka lo fi o ne be mi ni wo nu mo tete lenu ye je me sisi ne je ma ke man ka lo ele su ono se ma ake fi o ku wo ba na ke ni so mo ne enwe de no ti mo ni e fa Ale bi baba. Ko o kwa video se wo je shige je pe ngla mi fe ncho wo se yo to ene ya nko ke adade ya me on die ma wo je ko ni ma mo ati we shi ani aba ha mi gun ame no ewo o to ni aha le ka ba ka fi ye na fi ti wo gbe e ti nke wa ke da mo so mo ko pe explanation ni ha ye ni bi Ni kokoli wo na le Ni kokoli me mama pe ko fa ma ha bo ake se ye ni ake ma fe no ni sijo si bi ji me ni mo se ni ameke fi o e ku su wo ake jo si wo ke nya ka me ji de yiti ame ma mo da na lata me ba wo na na yo ban che ye jo si wo na so ha jo si agbo ipawo e ni di ati ofuwe no ti akoti awo ojowe nekeshi ane fe fatai ni emeka joshi no abasha ni na kan no pepe akenya wo fe ne pe agbene be wogbena wo ke ko ngbemni na kusunwe eba na agi nke ba ke se yo yele wo ni bi enu wa sha no ni gba mi chon na ka pepe jibo ni unale mo bo mo de ko ba share video ko ni mo ko ni yesere na ko ele na neye gemilana kala eye mlaya no jaga ko ogbodu ni di gbogbo tafrache atombo tafrache do tafrache wa ni so mo na se aye mo ni me ni ya me ni tun e ni to na shie se ni jiji wo ni jise kenkle aha wo aboti ko tun mi na ha le da na ba so ame ni sa aso ha e wo be wo ke pomplejo ko sorry ko ngbemli la kusunwe wo ke ba na ki shi mo da ni wo ba wrap up wa ni ni wo summarize everything about 2 minutes ko wa ni da ni wo close ye bi ni